25 godina. Veličković Vera. 30 godina neprekidnog rada. Subutić Milan. 35 godina neprekidnog rada. Bojić Ljiljana. 'I u duhu nepotizma u kome sam odrastao, a u skladu sa dubokim uverenjima Narodne demokratske republike Severne Koreje, da znate da postoji tela koje će sada voditi računa o tome kako aplaudirate i koliko ste ozbiljni u tome. Reč je o čoveku koji je davao malo više onda kad niko drugi nije mogao da da. Reč je o čoveku koji pamti svet još od velikog praska. Reč je o čoveku koji je dao prve transportne instrukcije Noju kada je pakao životinje na barku. Reč je o čoveku koji je tarefirao te životinje iz glavi jedan čuvene na toj istoj barci. Reč je o mom tati. Tata je znači. A sada ću ga zamoliti da vas pozdravim i poželim Novu godinu. Ništa od ovoga Miljan nije izmislio. Znači da su oni koji su organizovali put oko sveta nas kontaktirali, taj put bi bio značajno kraći. Naša ideja danas pošpeda je da budemo efikasniji, kraći i brži od svih drugih. Znači oni koji su putovali oko sveta za 40 dana, mi za 35. Skraćujemo i vreme putovanja iz Kine do Evrope. Vrlo brzo ćemo napraviti ovu treću elektranu, termoelektranu u Kostolcu, zahvaljujući transportu i Kinezima, naravno. I politici nekog Slove Miloševića, tako? Da. Šta bih još da vam kažem? Ja bih, fotografisali smo se, pošto ja 45 godina radim u ovom preduzeću, poželeo bih da se fotografišem sa svima onima koji imaju manje od 45 godina. Koji imaju manje godina nego ja radnog iskustva, pa ih molim da izađu. Želim svima sve najbolje, da u zdravlju, sreći, veselju dočekate Novu godinu, vi i vaše porodice, da nam sve da se bude bolja svih predstavnika.